ria uri na nkuru kinya gutegera mantu ja ndeguru yonde ya Kenya nikagitana kare ndeguru yonde ya Kenya nikagitana kare ndeguru itetana mbere na kuborera na kurita miario kathumba yegie gikuo ke mutongere wa kanisa ya Catholic Pope Francis ure urarikire na gututiga ntuku egoro ire Easter Monday ari na miaka 88 nyuma ya gutongera kanisa ya Catholic kire miaka 12 na riboti uchonde ndikibe tubandeto bakethira bako banganyiria cio kethira gucionaga ara bagatigira ne bakwaraniria na Kristo ntere mwanya cia county Emiro na Kenya Home County batigire no kuthikira uge bwa Kristo bakatholiki nyuma ya popo kurikia na gututiga lakini tukiabanira ja umbethiro ngigwataga mugeni wakwa ntuku aumite kire gicigo bunge ge Central Imenti kimwe gicigo bunge kire kizikene na mantu kathumba jario mantu jegie urimi ruteru bethagirwa bakirima into kathumba weta mantu jegie gwacie mantu jegie mpoka karati mantu jegie majani yani ni rutere tugaga they do farming yogatagira thoko ya gakoromoni ira ni thoko nene aja mutindo yo kangangi into bira pinge bithagirwa bikiuma nene gicigo bunge kiuge Central Imenti moso ntukwe naro toka focus na kuthuja no mugeni wetu aumite ntere chi Abo West agatwira Abo West ikava rutere rwiku na ruriku tugatha twithujaga nawe tutegere mantu jegie urimi urabwitite na mbere ntere izi tutegere mantu jegie akari urabakari rutere ru na nkuruki kuthuja utongeria bwa atongere betu karibu sana oni bambetaga Dennis mutuma muthomi mabango ne turinge ime karibu sana bwana Eric ibwaga sana okariate ndio mwega sana na nkoro koni boreri all right oni bitawa Eric Kiambi Itunga Imbonoki ndi mwarimu ama former teacher principal ndi mutongeri wa kanisa na mukali wa Central Imenti ruterero rutawa Abo West tura ya Githongo mtu gwitagwo muri okay karibu sana ndene studio chetu amen mbere tutana mbere na mantu jetu bwana Eric nuthiri tugitagera na imbije nuthingatite utongere bunda wa county Emiro kuma kire governor ro ario before mukatha itu na governor ngi and all that as a leader nuthiri to we mantu jegie uditani we mwarimu no tongeretie different capacities so far uri feel county ikaria takire sector utongeria igukirikithai kana no uri no kiwa bado kwina tension ya siasa ibwaga sana mutuma mbere buru mbere ntonya kinyakire mantu neja siasa ya Meru angwende kujukia kanya kaka bira Kristo bonde ba Catholic kulen sana ni ontubone popo wetu Francis mturore tumugongo mturore social justice turi ya Kristo bonde worldwide ndio itukuba tuthingithitwe na njira imwe kana irengi kwa ubugo buboreretwe na Murungu na wajukie nthumba ya waminogo kibwega tontu ni kwagirite mtu ije Kenya na yite guku na kumenya mathina yetu ya Kenya na riungirite nya mtura ira chithairwa china mantu mono kwa mtu tukwenda mtu tukumenya mtu tuonete mtu uri akwina atu sana kwa twinde tugotoboreretwe ngugo tata pub bwana Eric na ingwitikia ogwe mutongerekere kanisa ya Catholic Ondi mukuri mutongeria kiri kanisa ya Methodist. Oh ya Methodist. Yes. All right. Lakini twinde tuli ya Kristo. Yes. Kio tumabuga nande kira Kristo bonde a Catholic. All right. Na Kristo bonde. Okay. No tu mukristo. Yes. Twinde twite teguru ni uraba mwiba ya dini mo kanisa mwanya. All right. Yes. Thank you so much. Ibwega nande kinyanju kikanyaka bere ngavana wetu umweru Bwana mutuma twithinkia congratulations ni ontubwa kuthurwa aka mutongeria wetu wa Meru County. Bwana mutuma no kumenya miaka iri na nusu ithirite au twithirite twina mantu ja maingi ndene ya county kwina nkushani nyingi muno kiri ngavana na county assembly na ndi gukethirwa kinya maendeleo nyaja keja jatoneka na nyantu batimenyiba kunyirwa maendeleo no ntu wankushani irio atongeria batikwandana atongeria bara karaba kirumana atongeria baikara bakiuga mantu mwanka muturo tongeretwa aka confused akala ikumenya ketho kwina maendeleo jenderete kana utijo lakini mutuma kuma kujukia bwana mutuma itwithirite twina kanya ga ukiriria itwithirite twina kanya ga ukiriria
kagita gakara alichukite nikenda jukia atara cabinet yewe amitara ura kwagirite atongithi tuo bionde ishigo bionde dene ya miru na wakirirwa tigantore mwake aburi egitwe tinganiri na ujumbe waringa gituma au atikuigwanganiri na mantu yindiro ne yale kebishwa na ndi kwage okiri na igira tukwendera mutuma ni kagita gakega nikenda komba utongeria mirume yake wingi iri tigere tuone kethirwa omba kuona opportunity ya kurecover the lost time na kuunite atongeria bonde ba miru aina goodwill nyingi muno kumakira atongeria betu ba miru ituonere kinya wakenda atongeria bangi ituonere akirombera the former CS Mithe Karinturi Ngugi rera isi ejite na the former CS and governor of Meru Peter Munya aka wantu baibanenkerwa Ngugi kiri the broad government irero koi muntu kuigwa no alitanire Ngugi na ntu baingi na ndaka wakanya atulitira Ngugi miaka iu iri tigere ati kuringirwe tumana kwagwa I think Meru karakara bwega tikuga kuroka rigirwe gutwagitikia kiangabana no to democratic right lakini kinya kedro gacho ati lazima wagio uri kuale mwikulita Ngugi kenda ugo dhurwa na nawe peaceful time igitara siasa tia kinya tukarita manifesto iri mtu akaija manifesto wewe akawanda na Meru karau na Meru ituna njira jeji na Meru ni umpende kwa this is the vision I have for Meru na ndio tunababa kakitata paka yuke kanya kudhurana lakini kila kurombera itoe mutuma kanya atha ne ura kwagirite imbijatira thira kudhuranga thirikari yawe lakini kumuromba muno akarandi na advisors bawe ategere on distribution ya leadership ni gwitantere shionde jakiri consistency yakona nandire tukuja consistency tugeje sentiment atongeria bakwa bara tongere tendene ya county government how are they spread across the consistency kana are they concentrated from one area na ndia agedro ina balance yu kiri consistency shionde kwithwa kwina peace na ntu bakarabwega right to madrewo kagitake yes bwana Eric kituje okedro uri ndebe 2027 right yes na gitikiu kia MCAs no tonde kumenya kwina repercussion ya governor kwithwa atigwitanira Ngugi na MCAs bawe kwithwa kuna i challenge ire kuyumaira governor kagitana kare kwithwa at in the same line na the MCAs MCAs na governor bakali ya conjoined twins about what then although they are independent they are still much interdependent right non to governor alikire administration na governance the executive arm of the county government the MCA either alikire a county assembly na when we go back when enact laws bakuthi the registration ya mawatho jambe jaja kadhana tene county na ndio ndubo baba ilba kedwa batigwitania kwa yankushanyo nonto ngavana na kwenda aina vision irenio na ndino mwaka gwithiro kwina governance mechanism the systems ile chumbaga kwa dhanthi guru ni hata tuka make decision hata make decision yejiri implementation yegeta atia nandi na baraba kuthithia nabo bakathithia decision there are so many other stakeholders one of the major organ ya county government ni county assembly no tunia mukurukiria sheria ile ya kwenda chionde ni kenda ombe gwita na maendeleo rira tigwiganwa na the county assembly ukethwa kuna stalemate na numionete rira ngavana wetu urora leo Kawira atirombere gwitania na MCAs bawe mwanka gwatu ikotesheri gukurukwa gwatu ikote maendeleo bati munenkera budget bakurukia implementation it becomes very difficult not kuina decision making na implementation process irero yes na ndio ndo bagedwa bati gwitania bwega ndigurite karabwega right
mbere tutana mbere ndikanie mutegeri wetu ati ukethirwo ugitugwataga imwe kwa imwe rutero rwa Facebook aratu live kere Meru TV Kenya ugatwithira au imwe kwa imwe kene mubango zoto nkuruki ngurikanie kere thiri 11.2 FM ugatona kinya au 101 imwe kwa imwe thiri 101.2 FM kina ndio ukethirwo ugitugwataga kere barabendete YouTube eta Meru TV Digital like subscribe share na nkuruki kinya no ukethirwo ugitugwataga ndikani kinya tegeri betu kuma Nairobi County na Kenya County surrounding baraba utugwata gukurukira Signet bethiro nkipo wataga ugeni ugo rukirirwa na arua antobo kambani Kitui Machakos nyabo bethiro nkipo wataga ugeni ndero kidogo Signet na awire shwari kabisa na antoba tuba muambasani na environs pang na Signet kinyo ndero ne watafiti zaidi kwa karibuni sana kile mabango jwetu bana Eric Twitter kile mantu jege geshigo bunge kirankwenda kidogo tokethuja geshigo bunge ke centrimenti geshigo bunge ugatagara geshigo bunge keke centrimenti kithirito gigitongere kiri mantu kathumba one of them ugatata tokwaga koromoni tabire bingi byuma biende wanara bimaga centrimenti correct a lot of things but ugategera no matter intabire bikoma centrimenti nderirwe etina bank bisa kusa kechino centrimenti ite banki nyema yes Nandelo Kenya some other things no. I don't know. For you, how do you feel no ku feel centriment monkera na ndi ule feel centriment mukariata. Meritotonya ke aboest. How is centriment? Ibo yabo na mutuma. Mutongerere yadura wa yadairo na vision. Aka yadura atina vision yaura kwenda ukara. Leadership yu nileta thina muno. Aka yadura kwenda utongeria for the sake of it. No ulemwe ukinyira antu no tubwambere buru wage awe through wina vision ile neo then you must come down to the people you are leading over influence no bere na bakwigwe na bakwende uba motivate kulitaniria ngugi amwe nawe na nkurukie jau na go through mtu very competent no together what competent utino menyo no tena skills ili kwendeka utumbo tongeria bo bangi ikyungu kwira atri gintu kya mbere buru ki kiri utongeria no mwanka withru we are very good communicator communication skills kido idongi mono no tukiwa nyontu bunene wa buthi na ntu babwenda na ndinde ne centriment kiraki kalite giturite miaka hii mingi mono tonete leadership ya jana ya kuruka tukone ngi ya kuruka mwaka thithie bwega ingi kalemwa. For the last now 8 years, twina mjumbe wetu wetagwa Kilimangushine na tutongeretie na nane nkrimandira kajau lakini twategera mantu jaraja kwendeka nikenda consistency je ita na mbere ya mokethwa jate guita na mbere no tugintu kiambere burugira kiremete ndene centriment lakini mimono ikidhomo na kithomo rira gikena ma mture ubi kwina maguru no ntukure muntu ugira atri ukenda ikuthiria nthiguru kinyo gatumira atomic bomb kana nuclear bomb destroy the education system. All right, destroy the education system. In a few years that will follow ukethru anture ubi mundu na ndibwa mbere buru kile ndienda kuuria mheshimiwa wetu Krima kinya athithie mantu je ujangi kinya ka class rangi kinya leta ka classroom na buku choka akwika ile akamenya na ndiri in a school is not the buildings, a school is not the way the appearance, the school is what happens in there. Aga karandi na arimu regularly akarandi na nyana aciari baritana bakaritanwa akethwo ina timu ewere kite ya kuritana mantu akithomo twina arimu baba ingine ne centriment retired principals twina ntubai na umenyo bunene muno retired teachers barabo mbai gukaranzi akauga gachigo waka bai bonda ndatara they will be accountable when it comes to education matters bagatongeria ndiga karabwega
na ikithomo gyetu kinami buru na jumite kwa kairasi rangi yes lakini na ndia mwa kwa kairasi rangi ukethirwa the performance is still down bungi burabu tuonete buti gwita bwega muno mheshimiwa wetu tumwendete yes lakini mtu bungi burabu nene muno leadership ikuringitaniria ngugi na viongozi bingi ukethirwa ugo uri comfortable kurutaniria na ngugi na kiongozi kingi kinya kethirwa atoka au support politically riro thurirwo ugo ni wero mandate ya 5 years so you should have no fear whatsoever to work with others ugwita ntu bonthe wabeka amwe no ntu bona bakienda uongozi ibethairwo baina talent mwanya bwakaranthi bakwira na ndi mheshimiwa weri ibona wabera na ndi ndakurukire tethierie ni tutethia ntu betu kinya bori uraindi tuguchwa giteki urenda utethia ntu o babetu na ndi weri imbiji ugo numbabu na imbiji numbabu to atethaniria tutethia ntu baba itwigia na betu ibaandiki ithirikari in various ministries and departments nara keki ya nthiguru iri jairwa itwiji department ya Ministry of Energy itwiji baandiki kwa ministry ya stima na itwiji rira allocations ithithagwa na twina mtu wetu no mtu no buyu karande aba mwira atiri keki kigawa bamo bira ni kugawa bitenkone the relevant people antu betu batetheke na ndira kira tukuona ndene habuthu guchi mtu atona kinya kwina mataa onete na kondi kuthithia na ndindirona yubundi akiwa mataa jangi onete ijaregeri kutharwa na it becomes an issue ugo no tu mena tu bentu tukuthithiria lakini ndio thithio ntu ukona na ndi somebody wants to kill that no tumbe kuthithia no tumbe kutanguishonde na ndi what I would advocate for in our consistency mujumbe akendi ku succeed ikutangugi ungi kuona mtu jayu bundi akiritani no tulimwe alita kodhurani resources akeja ayu bundi always alitetere education ukethurwa na ndi university ya Mariene na umienda muno na mikasira ukona ja mukiria technical idea hiyo is niwe kwambiria na ndi ita ya tosombe ndani tule kabisa tikuga mjumbe akauma ku as long as mjumbe aiku maendeleo ya kuendelea huu no yawe university ya no yawe kwa viongozi bikaungana mtu akaomba kutije bura kuomba ongea katije bura kuomba tikuokurwa nao right na kila kona crack that unity ya kumenya batu working for this society na beyond the life until ndi moyo auke rojo ntizwa ndi moyo kana auke pupu na rari arwa Uhuru Kenyatta na arifu arwa lakini the structures ile chatigire cha dhidwa lile uongozi ya account ile legacy na ndio tumezo wakamenyo kwa na ndi baturi then settlement baturi ndi ho mujumbe wetu akirira akakurira akakumia akawa batu tuti a centimeter of Tamaki Road ila imbuto yetu yo by yetu imaanisha hata consistency ile chira chichi yao na ndi gurukite tu akawa na ndi gurukite tete Nairobi okay this settlement ya kayo all right gurukite tito bomawa ndi Nairobi kana itiri dia ya kidongo mwaka yumbira nkubu this settlement ya kairwa kurukirio ndio highway tu ya gwita na ndi the consistency enyewe utira mituga na ndi umite ujo ya connect aja ingia connect aja na ile chabiriwe ya not even complete kwa kumakalia na mimi kwa kauma na inda na chale tirwele angiye na kachunji kidogo ingia kuma Coca-Cola wita ila kutakale it is incomplete contractors bachite people are complaining nana cheka katika mungu designing like this
ndara che kalita yonkongwa okugo ikurukiro na ndiri menya ngugi MP ikuro ngugi mtongeria ikuro na uchwa baba ina influence nikenda ngugi tanambere tukarige mantu ya CDF utikonsistent na kama CDF na ndiri mtongeria ubati mchudia 3 other than CDF what else have I done for my people in the attending the literature and the literature class that is obvious na ndio tongere huyu kura kidogo na itukurombera mheshimiwa wetu prima Pedro akashuka au involve and tubara bombe kutania wengi kiba mtendere bana dake motu ndero kidogo twithirwe tugiumagaruka ndukene kidogo nontu bwa thine mitambo kidogo ya sauti nigena mwerekerio kwamba kuthirwa akikuthondekera kidogo lakini tuchogerera nyuma break kidogo sana mutegeri twithirwe tukithondeka kathina kau ga sauti kwamba kuthirwa gakiumira in a few seconds yuchi athira tuchogerete na rwari rwetu na bwana Eric kuma Abo West uria ni mutaaramu nkurukini muthomi kuma Nterizi na no mwa baraba kethirwa bakirwagara gitikia MCA kire wadi ya Abo West tugatagora zeti chogerete Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Karibu sana, karibu kaire mutegeri wa Meru TV. Tutarambera na rwari rwetu turi na abona Eric Kiambi Itunga kuma all the way to Abo kana from Abo West. Turatu tutanambera na rwari rwae Fabian Mwirigi arembera arerubiri ruga Meru Imenti Central has a lot of professionals. It's a high time they come together and form a caucus in order to help the constituency. Thank you so much. Good morning, Dennis. Say hi to Mr. Kiambi. Tell him that he has articulated issues so well. Let him tell us kindly what he thinks should be done in Abo West and Central Imenti to improve education standards since it has really gone down. Education. And number 2, what to do with the market of cabbages, potatoes, and carrots. Since they are really going into waste and farmers incurring losses. I'm Catherine from Kaderi. Good morning. It's Moriongi. Nauliza, why do Central Imenti choose this MP twice? Na wanajulikana kuchagua tu mjumbe mara moja. Right. Thank you.
Pengine tukirikiria rwari ruronde mno uguzia kidogo mantu zaza cabbages nikenda tutonyera ndawe mantu za ndawe chambukita tukirika mantu zaza farming now how is a challenge yewe now how is the challenge there no tukurekana kwa problem kiari miba cabbages problem nende mlimisho na carrots na idea abo west ni and don't actually is a food basket for the entire meal kiri horticulture products and they for the last almost 1 year interview the team remi na nene mono na income yetu ya mono itu kali tende tukuchura na nyene atawukara na taramba moya tukorania why is this happening na biashara na ndiba tuira ndikuringe aina mbili kulimento vyo development ekwenda twezo tuna counties boa usi nyingine ili mabibi ngibi tuli ndikurilita na interview nyanda ne county yetu emi uweta boru ili nandi poka ni kulimono karoti ni kulimono spinach ni kulimono nandi ndalima na ingo ndenda ile nabo nulimite nyanti jikura nyote mbiashara ke kura nandi kenda to mumwende mbiguru ingine shino wiku gita nandi ya market yetu ila nene ile tumapoka chido ino kuli ile ya biashara bana ile bele kura mpoka na wetu the moment bali kuja na jojo ukulibwa mpoka ukulibwa karate ukulibwa itobibio tukacha bionde abu inama na nandi these are reality that we should all face ya tubapo abo west na limponde baba ni horticulture ndene miro non to paminyatri the market dynamics have changed and we need to diversify na ingi ulo non tuko na siasa betu ba ngiba mwe ba encourage that diversity imbonete mu siasa wetu ayubu encourage ulibwale bwa mabokando ash imbonete mujumbe wetu KK aspirant encourage ulibwa avocado imbonete muri mu another aspirant abo middle central encourage ulibwa ngombe wetu kimaita nandi itugu kumenya dynamics theory ni kwa vile kuita change na tukali kuchinje ni achole kuita tombe kukara tulio tukianda mpoka igeta into waste kumuru mora mbere nyangombe nandi iletaga pogo uya mitimba tikwa ndinyomira ino tuli mtu galera jago ulitu ganengera yes lakini is too much ngombe mwage kali kule nandi wana ngombe kule mpoka au nandi batu tu kuduganya kaina ta ukale tugeta kiruri mbu wana diversifying our family tuna majani nandi to intensify about kind of farming right to intensify daily farming the market is wide nandi alimbeto bakalebwera another aspect ni atongere beto patujira ni what we call variation of our product and to ndaya into kikabio huu together tuna a processor ikudili even carrot juice right together huu na together tuna factory processing together tuna a storage ya kwa chito alima together kwa edukibu together tuna a cooperative ara tubuke tubikamba tuba tubulira yaura mbembe yuko serious government ikagurege kau igatera prices chitekaire alimba kaire pepe chona kwa pesa sawa value addition is very necessary na nyakiri ule mbo majani value addition ni very necessary na yoni kwa ndiku kikanya bila directors bara tunawoke kidogo tea factory na day congratulations they are working very hard they want to diversify they want to cut costs cha production kwa ukila mitambo meru ilega
Bwana Eric, you've been a teacher and also you've been a principal. Yes. Na no through to gitongera these young people. Ogategera na kinya kiri report chetu nitetira twithagirwo twina shito kuona ntere mwanya kwina problem ki the young generation also kire mantu zegi ndaho chambugita na nchobi ndegeni wa. I don't know, as a leader, as a teacher, no through to kiona that problem ya utumiri bwanda wiji chambugita. Wewe mutuma onto bubu ndile ya mwaka koro teno onto ya mwalimu ndile tunkindilo na baba imupo na baba mwana mume bulua utonya drugs na sometimes utimenyora ya tonya uko na performance kuna ya tanda mwana huu akajoka atiteke waste na ndili mwe batu na tukadili achari baba ngi bakadili ndinaye kinyawe tu mwalimu werwa kuona utububu tete mbere na imu chiadura no yakawa no it is not my child mwana kwa tikadu mwana kwa tikadu oko ndo kuingira mwana shukuru oko ndiko video antubuzi kanira na mwalimu mwira na mwalimu ni mchiali mbere na mchiali mbere na uko likara mwana ho miezi tatu na wale kara no mimi halike kenda inaje Yes. Na ndio mwinya kurukia uro mwije na ndio kaigwa mchiali yarwa aibu tabo yenda kufikira mwalimu tu urakura karire nchobi ndegeni watho iratonyere ntule ndene menya uratutuire kastumari mbaira ikira really town Okay. na big market na nde wanywa nchobi yaku uena distance ukaba omije inyakuma nawe tikunyobi mwe it is not there utena nimwelewa na lila tonyidi into the village ukenda na nombewa ubikite babu next school ukenda kantiri au ni kwenye uchobi tu tunde na ndi chobi kani mwe tuko nayo na muthenya na lila numire iyo eventually you get addicted now addicted you are a sick person inenda yu gwiro kanywa utumbo utia ndo you are already sick you are already sick na ndio inondo atukurwa uni 200 tiapo west Alright. wetu na ya kidongo bruna au wetu kidongo muri au toka kinya barasa twetantu twaromba thirikari kero kumbika nchobi kukarantule shiebiruno ichokenata no ndo atu baira kunywa wana tutite no tuchuba to tulika tukigero njirene uko na kana yetite chukuru iko ndira chuba kale kagumiria Okay. imina nsiri ukaleo na kana kagu yetite chukuru akalia kwa kitiori mtu murume anywire mama njirene mwaburu anywire mama njirene turabune tuturi muri tokerwa ithe mwana na nyina bakugara kuko entore na ibakana bakalia it is a serious problem uni mealilitie na ndamialilie na AWP na muhira mheshimiwa Rema mantulija ruki na ambigwawe na twathithia memorandum yetu enwe na libarasa yunda twathithia na ndipo mauto midivia tumeleta ndeje national administration nayo ikaunga na nde to kwa devolved ngugi nchobi na mawadho ya nchobi ya Chokero county tu as chiefs tutina roho ya kuga no kayo license na no tewa ito yukiria tagari to jamu ngakire chama no control board ya lika to ya to aliawe atuira ndi kuwa your petition lakini inania boy input tutumbi kudiri ila beyond what we can do public participation to the open and to ban to the objective we select one club to the if to atakanyike license lakini karibura na kumnemwe mwaka daidano kina wadubugi kaingwa iko mantole no to be everywhere
ana betu bakaduka na jara ngukwira kiu kiduka kithomo no thukia kithomo utikwenda nuclear bomb ikuthia tule o mithirio lini bwana tuendelee tu au kiri manyancho ana betu bajitu atu bantu ketu bajitu ko bantu ketu bajitu nule they are addicted. That is sickness. Ina tukadia kirao batili kabisa ina approachite mheshimiwa na dai kwa dora ndo na yokatra gudeni tubu na muira kedo kumbe kama mheshimiwa let's have a rehabilitation center. It is an hospital like any other. Do we have one in Central Imenti? No, we don't have a rehabilitation center. And look at the rehabilitation Nairobi and very expensive. Right. Na mtu walitwe ati uchumbo lini. Lakini tukidwa huko kwenye mwe ndani ya Central Imenti. Na the cost goes down. Kujukia tukumbe tu beta bakari ya bilito in 3 months or so. Mtu achokra fomu ya kaili akabili kutanguchi yawe. Ogwa tu akili rehabilitation center tu buzu. No jaula tu boga atiri mtu yetu na ndili itukwenda mo amoja. Tikuga atukuga antu bakwe. Atu ijantu bakuja. Na bado bagenda wiko moja. No tunyeto alivu haka. Tulitana no mwaka tukagira mtu wetu moja likenda tumulika. Bwana Eric, do you think kukanengera kanya ni akariba Abo West? No kuona taka omba kulobi rehabilitation? Do you think you can do that? Yes, I can do that very easily. Not you can na mheshimiwa sitting. Tukadhivia Robin, no tutumbi kudhivia wenga. You must lobby with other people. Na tuwetu na professionals baba yongi. Na tuina madaktari pakumenya experts. No tukuwa ukadhivia wenga utumba no mwaka wini the entire community. You must influence the people within that community. To have a common goal and purpose. Na buitika niletio hivi ngugenda kenkai sana. Tukawa tuina rehabilitation center ile ku cost less na tukaambia utility yangu betu tukaambia battery. Ndo tutena madhara hospital. Tena tubantu. Aje makosa kwa tuina je. Madhara is there. It helps people. Na ndio kwa tuina rehabilitation yetu aje ili fully equipped. Sasa tukalikuwa Right. Thank you so much kidogo gutariria mauntu zau. Nontu bomathaje tuja gwetanga mwalimu no tuende kumenya kidogo tukirikia one of the big thing area ugokuga watone siasene kana ukeja kwewa kanyaga gutongiria Abo West ino garuruku boy konontu every leader netherana something special than the former leader kana mutonge ubwa igimbichere kuthire tu gitegera ya Abo West umba kuthiro kimichenchia akariban terizi bagako akanya bwana mutuma oni indugani tibwaga muno andaru wani bwaga muno aitu tule ku support mheshimiwa rodi bwana mudhuri lakini wategero kuna mantu yomaja tu kalika ilo biga bwa nkoro kuri mutongerie tukubwira oni biyeti kwa opportunity ni antuba Abo West ina mantu jaraja yale nkoro ne kondene na jaraja ndi ku concentrate on umwe wa mbere guru kuri kithomo kithomo ikyompenda ikirwa inya muno chukuru chetu chiambilia uperform. To there, I am sure in 10 or 20 years we shall have professionals. Right. Together twin and baba kedo bakaliti and tureji. Lakini hatu tu focus yewa tunda future 10 years. Hatu nda future 20 years. Nontu batu tu agomere. Lakini tutukumbugania batu tuliona jokatu watu tuvomete na tulio hapo. Hatu ukura. Tukebera in the scene. So we need other people to read. Right. How do I do that? Involve the teachers. Take care of the teachers. Administration yonze iti will take care of the teacher. Utongeje bote kurwani mwalimu. Nijanja ile kurwani ile mimi.
mwana huyu mwalimu huyu ni ukarakana hata mwanga kama huyu na karana hapa kaka kugeria kwa. So no tunalimu baba ingine na community professionals unike jiko ya kanya kau au ranking. Right. Banking na boka in various boards in the schools no tububu akabwa. Number 2 pura unipenda group jira shetu ni pasa abo west batu mwana ni natu galimite tunarudi mwana ni natu galimite tunendo bingi yani what not lakini jira shetu ni pasa na ndiki uko bomba krobi na releva government department tukona tujira tukugitaja tukuzizwa no tunande jira chetu tukuzizwa wataki mheshimiwa akora njirete kwa wataki MC akora njirete kwa angene national angene kera angene na ndini we na gwetu akuvulire tukobu kumenyekera ule tangu so ikula as na those department no tuuni na nda kuvulire oli mume kwa igo bijina la kera kara igo bijina la njire county igo bijire ya kwe kuzigia na nduke ngi those people right. Tukerwa twina mukaribu bwa na baziri na ngende kuzigia yao na matujangi ya ile ya mtoto wako Kizongo very polytechnic niki niteka kitakande gakwirwa ka iri TTI Technical Training Institute nikenda mu yule yao kalebwega na imbiye tukawatana na ntu ba kiba bakumba undi atadirie yawe ara mukiria nevo ati jinji leo okay na nzibu takiro kamuri bu ni atodiditi mtu mtu hapo angwate tina tukadije na kukayita ukakwa Kizongo level 4 hospital yeto then share all right utinda hawa utindi the ones are there but igwe yeto leo na liko ensure if it is level 4 it is level 4 na tukarobi tukaendelea tuina training yana sisi yangu tukaendelea tuna training yao ndio tukufunza tena any training yana all right. Thank you so much Bwana Eric no tondere kero madhaja ja kuthira pengine uyoboku ugomuthia kuugata ina 5 seconds tu ndo ndama madhaja kwa kugitoka ibo sana no tuko kwa kanyana kurombera kabla bonde bubu ya kitaka tunangaba na watu mweru kwa kurombera tondere bubu kwa kabinetire kadurwa kurombera nyaki ndebetu bubu ya nikenda bali trangu bi antubetu wa miru kuyuka ikari nyamujumbe wetu kwa kosa wana kimo wewe kurombera bubu ya adidiria abo centro kana abo kukiri onde kugi na tuone maendeleo ya kabro battery na twin right no to arinda force because or rising because of the advisors na ndia tubatu ba abo west ango ndo baromba na kubera bera ni nakioneki ya ubatongeja na mada ni intera tukawata na ntu bondi itikumakania ugwe ngikuta utikumakania ro itaga indi tuwatanire tukubienturera Kizongo kibwe ulimbuwa tububuye biashara chetu izongome ira chetu ibwe tuzinyare na tukalebwega mada ni thank you so much. Right. Thank you so much Bwana Eric ni godro geturiongera kile studio chetu na ngo tikia togodro tukigwetaga kairi na kairi moso kinyakire segment cha kithomo na ikendo kadrwa okay tukianalyze mantu za kithomo urago gweta nambere kire county na kire ishombuge bionde yes because a lot of things are happening in the education sector na wauga gendo kira kiomba gutuma mugongo joka kwa education when there is poor education all right. Thank you so much. Na nkuruki mutegeri baga sani gututhingatira kethira kidogo omba kuthoro gikinyocha redi turambanire na tukire mubango jwetu nkurikane no ni mubango jojo junda kairi kuma mwambogi monka movie endane Facebook page yetu Meru TV Kenya no ambire mubango kuma hatu ambire ndio kwa jona junde rwaria abamwalimu Eric kuma ntareje Abo West uria ku romba gitike MC endane wa DZ na gutarire some of the changes ida arena weregero kethiro
kuba akiritanteri. Thank you so much. Kinyakere YouTube ugeta Meru TV digital inyo ukethera ukionaga mubango juju junde from the beginning into the end. Unkethera unge gutiga round kana tugatonya kiri mubango jungi na mono tukethera tuli live kuma bunge county Meru ndirwa ndikibeto banteto ba live kagitene gaka kuma kire bunge account ya Meru area rwari rukethirwa rugita nambere. In the next few minutes tuketha tukuretara rwari ru imwe kwa imwe rwari ruthito rugita nambere ruketha rugitaga nambere na hara ndene bunge kire manto jaige kuthujwa na gutegera marito ja baria barekire kuthurwo ni governor Mutuma kire ndene ya kanjo yawe ya minister kwa ndikibeto banteto bakethira bero terero runge live na mabango jo kethirwa kijwa mukaira waja kire Meru TV imwe kwa imwe ora gukumira na ndene ya bunge ya county ya Meru. Ntobo batuka tukire kagiria u nkogere torero ngirwa bunge county ya Meru ogwatanyire na ndikibeto banteto wethero kya mukaira mabango jo live aja kire TV yetu ithira na kagitake. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana